Ibintu birakomeye cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti bakunzi ba Pilot News TV, aho tugiye kugaruka ku makuru mashya agezweho ku rugamba, kuri updates amakuru ari kuvugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho bihagaze ubu. Ni ukuvuga kuri uyu mugoroba wo ku itariki 29 Mutarama 2026, tukaba tugiye kugaruka ku makuru agezweho mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho imirwano yongeye kubura mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Ni mu gihe M23 yavuze ko nihagira ikosa rimwe gusa FARDC n'abarundi bakora, aba M23 bazahita basubira mu mujyi wa Uvira. Niyo mpamvu tugiye kubagezaho ibyabaye hafi ya Uvira byo bimeze bite. Akaba hari kuvugwa gukozanyaho hagati ya AFC M23 na FARDC mu kibaya cya Ruzizi. Ibi byatewe n'iki, bimeze bite? Turaza no kugaruka kuri Red Tabara, aho Red Tabara yatanze ubutumwa bukomeye cyane kuri Perezida Sebarundi, kuri Evariste Ndayishimiye. Reka bageze buri yose uko yakabaye. Twihuse cyane rero, reka duhere ku makuru ari kuvugwa mu mujyi wa Uvira. Kuri wa kane habaye gukozanyaho by'akanya gato hagati y'abarwanyi ba AFC M23 na FARDC ishyigikiwe na Wazalendo mu kibaya cya Ruzizi, cyane cyane Ikanga, Rujeje na Itisha muri groupement ya Kigoma muri territoire ya Uvira. Nk'uko amakuru aturuka mu nzego z'ubutegetsi abitangaza ngo byibuze abasivile batatu biciye muri iyi mirwano. Amakuru akomeza kugera kuri Kivu Morning Post dukesha iyi nkuru, kandi avuga ko urusaku rw'imbunda nto n'iziremereye rwumvikanye kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kane itariki ya 29 Mutarama 2026 muri territoire ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Nk'uko amakuru aturuka muri societe civile bitangaza ngo urusaku rw'amasasu rwumvikanye guhera saa 10 za mu gitondo mu burengerazuba bwa Bibokoboko. Ngira ngo rero murumva neza ko muri iki gice habayeho gukozanyaho mu buryo bukomeye cyane hagati y'abarwanyi ba AFC M23 na FARDC. Tuvuye muri Uvira ariko n'ubundi tukiri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ahasanzwe hari Red Tabara, umutwe usanzwe urwanya ubutegetsi bwa Sebarundi bw'u Burundi. Iyi Red Tabara ikaba yasuje Ndayishimiye maze igihe ayishinja gukorana n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi byo byifashe bite byaba Red Tabara? Umutwe Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'u Burundi wabeshyuje Perezida Evariste Ndayishimiye batazira never, ariko nawe araryemerera, umaze igihe ashinja leta y'u Rwanda kuwufasha kugira ngo uzatere igihugu cye cy'u Burundi. Kuva mu mwaka ushize wa 2025 Perezida Ndayishimiye yakunze kumvikana avuga ko u Rwanda ruha ubufasha uriya mutwe kugira ngo uzatera Burundi. Ni ibirego uyu mugabo yongeye gushimangira mu minsi ishize ubwo yagiranaga ikiganiro n'umunyamakuru kazi wo muri Angola witwa Hariana Velas Victoria, aho yumvikanye yita uwo mutwe igikoresho cy'u Rwanda. Ni ikiganiro cyarangijwe kuri chaîne ya YouTube ya televiziyo y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RTNC. Mbibutse ko abantu bose batunguwe no kubona iki kiganiro cyari cyatangajwe n'uyu Hariana Velas Victoria ko kizaca ku miyoboro ya YouTube, ndetse birumvikana byagubana no guca ku binyamakuru byo mu Burundi. Ariko igitangaje ku buryo bukomeye cyane nuko cyabanje guca kuri televiziyo y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RTNC mbere yuko iki kiganiro gica kuri televiziyo y'uwo cyangwa kuri YouTube channel y'umunyamakuru Hariana Velas cyangwa ibinyamakuru by'i Burundi. Nk'umunyamakuru wari waganiye n'ubuyobozi bw'u Burundi, perezida w'igihugu cy'u Burundi, ikiganiro cye kikabanza kigaca kuri televiziyo y'ikindi gihugu. Ni ibintu byagaragaye ko bibabaje kandi biteye agahinda, kandi abantu benshi bavuze ko ibintu hari n'amategeko mpuzamahanga bishobora kuba biri kwica. Bigaragaza ko n'ubundi ikiganiro nubwo cyabereye muri Ntare Rushatsi cyakiri muri gahunda ya Eastern DRC, urasezera bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nkaho uyu muperezida ayobora uburasirazuba bwa Kongo. Ariko mbibutse ko n'ubundi abarundi bamaze kuhatikirira cyangwa abasirikare b'abarundi bamaze kuhapfira ari benshi, ndetse n'abandi bakaba bakomeje guhunga igisirikare. Umuvugizi wa Red Tabara, reka twikomereze kuri Red Tabara, Patrick Nahimana, mu itangazo yasohoye kuri uyu wa kane tariki ya 29 Mutarama, yavuze ko iby'imikoranire Ndayishimiye avuga ko iri hagati y'u Rwanda n'uwo mutwe ari ibinyoma byambaye ubusa. Ati Red Tabara yakunze guhakana kugira
aho ihurira n'icyo gihugu. Avuga u Rwanda kandi izakomeza kubikora mu gihe cyose agahimano Ndayishimiye kakiriho. Arabizi neza ko abeshya kandi amagambo ye aheruka yatangarijwe mu bitangazamakuru byo muri Kongo agaragaza uburyarya bwe. Red Tabara yagaragaje ko nta muntu n'umwe ukurikira politiki yo mu karere utazi ko kuwa 30 Nyakanga 2021 Uburundi u Rwanda rwashyikirije Uburundi abarwanyi bayo 19 nyuma yo kuyoba bakisanga mu ishyamba rya Nyungwe. Yavuze ko bidashoboka ko u Rwanda rukorana nayo kandi bizwi ko rukomeje kuganira n'u Burundi mu rwego rwo gukemura ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi. Nahimana kandi yanyomoje Ndayishimiye ukunze kuvuga ko abarwanyi ba Red Tabara aribo bagerageje guhirika ubutegetsi bw'u Burundi muri 2015. Ashimangira ko abari inyuma y'iryo hirika ry'ubutegetsi ryapfubye bazwi neza n'abasirikare ba FDNB bari mu nshingano zabo mu gihe Red Tabara yashingwaga muri 2011. Kubijyanye n'imikoranire u Burundi buvuga ko iri hagati y'uriya mutwe na AFC M23, wavuze ko nta mubano n'umwe dufitanye n'uwo mutwe wo muri Kongo haba mbere cyangwa mu gihe cy'intambara ya Kongo. No muvugizi wa Red Tabara bivugaga si njyewe, ati Red Tabara yashimangiye ko irwanira gutegura amatora anyuze mu bwisanzure muri demokarasi no mu mucyo, ndetse na Ndayishimiye wigiza nkana abizi. Yunzemo ati mu rwego rwo kwirinda gusubiza ko ku byo dusaba, Perezida Ndayishimiye akwirakwiza nkana ibinyoma mu rwego rwo kumvisha amahanga ko hari aho Red Tabara ihurira n'igihugu cy'u Rwanda. Uyu mutwe uvuga ko Ndayishimiye ayobya abantu abizi kugira ngo amahanga atibuka ko ishyaka CNDD-FDD ryamushyize ku butegetsi rikomeje kwica ibikubiye mu masezerano ya Arusha biwemerera kubaho. Ngira ngo rero nuko mu byiyumvira neza cyane Red Tabara ikaba bidasubirwaho inyomoje Perezida Evariste Ndayishimiye ku binyoma yatangaje ko Uburundi u Rwanda rukorana na Red Tabara. Ibintu aba ba Red Tabara bavuga ko ari ibinyoma byambaye ubusa, ndetse banatanga n'ibimenyetso bihakana ko mu by'ukuri ntaho Uburundi naho Red Tabara ihuriye n'igihugu cy'u Rwanda, bashingiye ku bimenyetso bitandukanye. Bavuga ko yandi makuru akomeje kugaruka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nuko Katari yongeye guhamagaza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC M23 komeza ibiganiro. Ibi ngira ngo nabibagejejeho mu buryo burambuye mu gitondo, aho aba M23 na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, leta ya Kongo bagiye kongera kwicara bakaganira ku bijyanye n'andi makuru muri Fizi, ariyo dusorezaho. Abakomando ba FARDC bakaba boherejwe guhangana twirwaneho yigaruriye uduce dushya. Iby'aya makuru byo bimeze bite? Tunasoza umutwe wa MLDP twirwaneho ku wa 2 tariki ya 27 Mutarama wigaruriye uduce dushya two muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, nyuma yo kutwirukanamo ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru tugeraho avuga ko uduce twirwaneho yafashe turimo Inguri cyangwa Angule, niba ariko ntabisoma, Bicyaka na Nahele, nyuma yo guhangana n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, iz'u Burundi FDLR na Wazalendo. Abazi uduce badusobanura nk'utw'ingenzi cyane kuko ari two rufunguzo rw'inzira zerekeza ahitwa mu Bibokoboko no mu mujyi wa Fizi. Amakuru avuga ko nyuma y'ifatwa rya turiya duce FARDC yahise yitabaza abasirikare bo mu mutwe w'ingabo zayo zidasanzwe uzwi nka IBU. Ngira ngo murabizi ni Special Forces za FARDC. Kuva ku manywa yo kuri uyu wa gatatu, imirwano ikomeye yarimo ihuza izo ngabo natwirwaneho mu duce twa Poizero. Uriya mutwe umaze hafi ibyumweru 2 ugenzura imirwano, kandi yaberaga mu duce twa Bicyaka, Bikaka, Birende, Kanguli na Kiyele, twose two mu misozi miremire ya Fizi. Izo ni zimwe muri updates ziri kutugeraho kuri uyu mugoroba w'uyu wa
kuri uyu wa 29 Mutarama 2029. Nk'ibisanzwe rero ni Pilot News TV aho nkomeje kubagezaho amakuru menshi agiye atandukanye. Amakuru ndi kubagezaho akaba akomeje kwibanda kwavuga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uburundi, u Rwanda ndetse n'akarere kose k'ibiyaga bigari. Mukomeze mbane nanjye, ndabakunda cyane, nibagiye kanda subscribe, like, iyo ni ingenzi cyane kuri buri video. Utarakanda subscribe ubakoze ikosa rikomeye cyane. Ndagushimiye cyane niba urangije iyi video.